Lishonile mbukeli asikuvusele tindzabeni. Sitethula e-Auckland Park eJozi tindlini tekusakata te-SABC. Asibonge ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili lomuhla. Wemukelekile ngwane. The Freedom Charter is actually one of the most important and most decisive political documents of the 20th century. Dr. Allen Busak Shoshovi semzabalazo ukhulume ngekubaluleka kwemculo wesivumelwano senkululeko. This task team consists of capable, disciplined and committed cadres who have demonstrated unwavering loyalty to the movement. I-ANC KwaZulu-Natal seyihlakate tonke tigodzi tayo letilishumi nakunye talesifundza. Nobody's when it's not going so well, that we need those steady hands in between, and if you got a Bavarian team which will come to entertain. Umqeqeshi wema-Springboks Rassie Erasmus ecenjini lakhe ufake nebadlali labangakase badlala kuleli qembu lesive. Dr. Allen Busak Shoshovi semzabalazo ukhulume ngekubaluleka kwemculo wesivumelwano senkululeko. Busak uvakalise lo mbiko njengobe leli libungata iminyaka lengu-70 kusukela kwaqala kusetshenziswa kwesivumelwano senkululeko. Lokwaqala mhla tinge-26 ngenhlaba nga-1955 eKliptown eSoweto. Kulandzela kubuswa nguhulumeni welibandla leminyaka leminyenti emalunga etinhlanu ladingulungwane letintsatfu ahlangana kuteobonisana ngemasu langasetshenziswa kulwela inkululeko ebantfu bakuleli. Actually, the first time 70 years ago that we succeeded in bringing our people together on such a scale. What was it? 3,000 delegates from 4 different major organizations. Lesivumelwano senkululeko sinemigomo lelishumi lihambisa embili inkululeko ebantfu nekulingana. The Freedom Charter is actually one of the most important and most decisive political documents of the 20th century. Busak uthi kusukela kwaqala umbuso wahulumeni welibandlululo wadzimate waphela nakuleli incindzetelo isekhona. There is really nothing in our education system that reflects the ideals of the Freedom Charter. There is nothing in our economic policy. You cannot embrace the Freedom Charter and mention it as if you are going to follow it, and then you follow neoliberal capitalism, which is the exact opposite. Busak ukholelwa ukuthi bantfu bakuleli esikhathini sanyalo batawuqinisekisa ukuthi imigomo yesivumelwano senkululeko itawusetshenziswa njengoba yabhala eminyakeni lengu-17 leyencile. Takamoti tasegame ngaphandle nje kwancane kwasembombela eMpumalanga tikhala letmartphones kulobusika ngenxa yekubabete gesi kulendzawo tithi bugebengu budlangile kanti nelinani lalabachuma egesi ngalokungemthetho lenyukile kulandzela cinywa kwawo ngalokusemthethweni tindzawo letide igesi tifaka ekhatsi ibhekiswako esukani nasebhutshwa kubala letimbalwa. Mandela wayibeka ukuthi la mandi siwathola mahala tindlela mahala gesi mahala nyalo bathi sithenga ama-transfer lambo 100 and something thousand le mali basinike kuphi ngoba umsebenzi abakhiphi. Tithi solo tide gesi iminyaka lemibili kanzi kuletinye tingcenye uhambe ekuqaleni kwalomnyaka. Jabulile Zwane leminyaka lengama-45 wajutshwa lunyawo ngekudlondlobala kwesifo sashukela emtimbeni wakhe. Kanzi uthi simo sibi njengoba kude gesi kulendzawo. Jabulile usebenzisa umjovo kanzi uthi umjovo la usebenzisako kumele uhlale usefrijini. Nebantwana banebulukhuni ngemsebenzi wesikolo. Jabulile ke uthi kugcine sekusha nendlu ngenxa yesimo sagesi. Ngiyabhetha ngoba igesi yasebela kakhulu kithi. Ngisebenzisa umjovo amhlala efriji. Ngena gesi ngiyahlupheka awusebenzi uma ngingawujova noma ushisa. Bese uyashisa ngikhona ukujova ngawo. Yini lo ufuna ukuyibona yendeka wena la kulenzawo? Ngoba negezi bekhona imandi konke sehlupheka. Ngakulolunye lohlangothi Joyina Mkhondo loneminyaka lengama-77 lokuphila ngempenisheni uthi kwesinza kuyehlela njengoba nemtholampilo sewuhlala ugcwele kanti netigcwelegcwele tiyanza kungahlwa uthi le mali efunwa i-Eskom ingedulu kwemandla. Silale emnyameni
asina kwa kupheka sizama tinkuni etigodini tinyoka siyafa ngendlala nabotsotsi badlanga silali kahle ebusuku konke lokho mshibo noma ufuna ukuthenga uyahluleka ukuthi mshibo utawuthenga utawubeka kuphi. Tiphindze dasho eTakhamuti ukuthi atinayo imali yokutithengela ema-transformer. Tikhala ngokuthi ithi Eskom atithengele lama-transformer. Tithi kucinywa kwagesi akusiso sisombululo. Bagcine sebali matana lo munye makhona nothunyalo sekusesibhedlela ngenzaba ya Eskom lokunye kusuka lekuthi uma sekonakala imali ngithini ebusuku sekunesikhishizo imali sekuvuka bo Eskom basetikomo sinenkinga labanye abasebenzi incumbi yakhona ayisebenzi maphara sekaqalile adlangile tinzambu tijubekile left and right siyalimala nje singiloza ntinkuni kude kopheka bani phansi Eskom ngimathi ukuthi mina uphansi kwegovernment government Eskom ufuna Eskom akhiphe transformer tofaka njengakudzala kuthi makonakele Eskom ukhiphe transformer faka basintshontshela ngenzaba yagezi basihlasela bangena basishaya nje kunolomnye gogo ngojana February ngabo lobumnyama bamngenele endlini abuye empeshenini. Itakhamuti atiyekele kuchuma gesi ngalokungemthetho uma kumele engedwe emandla agesi Eskom kuphela leneligunya lekwenda lokho. Most cases, as we would know, that these transformers are shared transformers. So you'd have, say, a number of customers that are being supplied by one transformer. And when you find that, say, for an example, most, say 90% of the customers that are connected to this transformer have illegally or have bypassed their meters. After finding these customers, we expect that these customers, 70% at least of these customers that were fined, to pay their fines. Ganzi mkanjibovu ukuthi emalungelo eluntu JBC Banyoni uthi kumele kube netinhlelo tithiko tekulungisa letingcinamba uthi uhulumende kumele angenelele njengeTakhamuti neEskom bangevani. Fanele kube khona ukuthi nakukhuliswanako njena kwenziwe mhlambe amano nangikhuluma ngamano ngikhuluma ngama plans angenziwa njengokuthi umphakathi noEskom mhlambe angeze bakhona uqeda yonke ikulumo babodwa aloke kufanele ukuthi mhlambe babawe ukuthi kube khona nombuso igovernment nayo ibe nabantu ebathumelako ebazakwazi ukuthi baveze imibono yabo nabo. Takhamuti ke tesabese ngengenela umbhikisho uma lungafakelwa tibuko lolutsaba. Ngingiselule komukana zethu nzabente SABC egame eMpumalanga. I-ANC KwaZulu-Natal seyihlakade tonke tigodzi tayo letilishumi talesifundza. Lesinqumo sithathwe lithimba lelikhethekile lesifundza leletfulwa ngasekucaleni kwalomnyaka. Lenhlangano ithi loku kukucala kwetinhlelo talenhlangano tekutivuselela kabusha onke emagatsha ayo ngaphambi kwelukhetfo labohulumende basemakhaya lwalomnyaka lotako. I-ANC KwaZulu-Natal ithi uhlelo lokwakha kabusha izinhlaka zeqembu luqhubeka kahle kakhulu. Leli qembu lathola amaphesenti angu-17 okhethweni lukazwelonke lisuka ku-54 wamaphesenti. Ubuholi beqembu besikhashana esifundazweni sebuthathe isinqumo sokuhlakaza ubuholi bazo zonke izifunda zeqembu eziyishumi nomuvo. These task team consist of capable, disciplined and committed cadres who have demonstrated unwavering loyalty to the movement and a capacity for organizational leadership. I-ANC iphinde yaqinisekisa labo abasebenzisa isikhungo sezemali ithala ukuba imali yabo iphephile. Lokhu kuza ngemuva kokuthi kube nesingxoxo nongqongqoshe wezemali kuzwelonke. The initial indication that the minister could only provide a guarantee for those depositors who are up to 100,000. Now the new arrangement then says all depositors will be given a guarantee, which is, we regard this agreement as a game changer
Ezindabeni zokuphathwa kukahulumeni leli qembu lithi lizokusingatha ingqungquthela ekhethekile ezokudingida kabanzi ngodaba lokuhlinzekwa kwezakhamuzi ngamanzi. I-ANC iphinde yazwakalisa ukuthi izokubamba izingxoxo namaqembu esebenzisana nawo kuhulumeni ngokukhononda kwayo ngendlela umnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni ongenelela ngayo kwabanye omasipala. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kutawubita imali lelinganiselwa ku 5.1 billion wemarandi kulungisa umonakalo wetakhiwo ncandi lobangwe dikhukhula esifondzeni seMpumalanga Kapa. Imbangela yaloku kwanza kwesibalo sebantfu labashone ngalesikhathi saledikhukhula. Loku kuvetwe litiko letakubusa ngekubambisana ngalesikhathi letfula umbiko wetikhukhula ePhalamende. Letikhukhula tishiye linyenti lishonile tabhidlita imiti lengetulu kwa 6,800 taphindze tashiya bantfu labangetulu kwa 4,700 banganaluphahla. Tiphindze tadala umonakalo etikolweni, etikhungweni tetemphilo, emigwacweni, kugezi nasetigungweni temanti. Lendzawo idzalulwe njengaleyo yenhlekelele kanti isabukwe ngeliso lelibukhali. Should there be an extra stumbling block that requires a declaration, we will consider going to that state. But for now, the classification has activated every sector. There is nothing short. Leli tiko lithi lusito luyachubeka nokwetfulwa kanti netimali teluhlangulo setitawukhululwa kusete timali letikhululelwe lusito loluphutfumako velonke. We wanted to bump it up, but the resources didn't allow us. So it's sitting at about 5 billion as we speak. Kodongwana uvete kukhatsateka njengobe athi sebacalile kubona kwehla kwemandla emali elinanini lekudla. Kuletinye uMasibiya ititolo. Indvuna yelitiko letagesi Dr. Hosiyensu Ramokgopa iqinisekise ukuthi sekunesivumelwano kutetha imali emkhathini we-City Power kanye ne-Eskom. Wamukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucedza kungena tisekhona hlala nathi. Indvuna yelitiko letagesi Dr. Hosiyensu Ramokgopa iqinisekise ukuthi sekunesivumelwano kutetha imali emkhathini we-City Power kanye ne-Eskom. I-City Power ivumelene ne-Eskom ngekuthi itawukhokha imali lengu 3.2 billion wemarandi eminyakeni lemine letako. Lesivumelwano sekukhokhelana lesikweleti sa 3.2 billion wemarandi emkhathini we-City Power ne-Eskom sita ngemva kwekuthi i-Eskom yesabise i-City Power ngekucima gesi eJozi ngeLweti nyakenye. Kufikwe kuso sekube nekungenelela kweluhlelo lwekulamula ngemva kwemiyalo wenkantolo lophocelele i-City Power ne-Eskom ukuthi batfole isisombululo. City Power, they will pay the 3.2 billion rands over a period of 4 years. So it's important that there's an appreciation that this is a big ticket of 3.2 billion rands. Lelidolobha belala kukhokha imali enganga 4.9 billion wemarandi lathi libitwe imali lesetulu. We have been able to write off that 830 million, and that comes as a result of first they don't have to pay an interest on what that which is being owed. I've made the point that we have Eskom has considered with regards to the periods of load shedding. Lelidolobha likholelwa ekutheni kuthuthukiswa kwendlela yekhokha kutawanzisa kusitakala kanye nekwehlisa linani letikhalo. We've done the data update, Mr. Mayor, in terms of the billing process to make sure that we tighten the collection from the billing system and that the bill is correct. I-City Power iphendvule takhamuti ngetikhalo ngekuthi ingahle yenyuke imali yagesi. For those customers who either their meter would have been vandalized in that period, which is July last year up until February this year, or they would have bypassed their meter. When we then installed the new meters, it meant that we will then have to recover the basic charges of the previous months. Indvuna yelitiko letagesi ingete ngekuthi kubukana nekwenyuka kwemali yagesi kuyintfo leyibeke embili.
Umphathiswa welitiko letekuphepha esifundeni saseMpumalanga Kapa Xolile Nqatha wetfule tibalobalo takamuva tebugebengu lomuhla. Utsite letibalobalo kufanele tithathelwe etulo njengoba tiveta kukhatsateka kutakhamuti. Masipala we-OR Tambo uyachubeka nekubhalisa sibalo lesetulu sekwebiwa kwemfuyo bese ulandzelwa ngumasipala we-Chris Hani esifundeni seMpumalanga Kapa. Lokhu kukhatsata labasemagunyeni njengoba tekulima tibukwe njengolihlaka lolunemandla ekuthuthukiseni umnotho kulesifundza. The issue of increase of livestock is important really to express our deepest concern about it, because livestock is everything in the province being a rural province. Many households they depend on the livestock for their own livelihoods, and therefore its decrease is quite negative for the province. Emacala ekuhlukubeta ngekwelicasi kulesifundza ehlenga 11%. Kusenjalo tinhlangano temphakatsi letilwa nebugebengu titsi tidzinga tinsita letingetiwe kute tichubeke nemsebenti wato. Letibalo tiphindze taveta kwehla kwelizinga lekubanjwa inkunzi kwetimoto letithwala imali nga 47%. Masipala we-OR Tambo kanye nabo masipala lababili labakhulu iBuffalo City neNelson Mandela bachophe sibalo lesetulu semacala ebugebengu kulesifundza. Sikubutile mbukeli ukuthi kukuphatha njani kuva ukuthi mengameli waseZambia wangaphambilini utawungcatshwa kuleli. Uphendvule ngalendlela. Lo baka president yaseZambia amana andwatshele kubo ukuze umndeni nawu umfuna umthole kamalula. Umongameli waseZambia azofihla kuleli ukube ngathi ngapha kuthiwa izindawo asenazo zokungcwaba kodwa zabantu abavela ngaphandle sezikhona yona. Anginankinga nokuthi futhi angcwatshele kulelizwe uma nje kungeke kusetshenziswe imali yabakhokhi bentela bayakulelizwe. Mina ndibona into wrong. Umongameli waseZambia makangcwatshelwe apha. Lento leyentekako lapha eSouth Africa mengameli waseZambia akahambe ayobeka eveni lakubo laseZambia njengoba neBhayibheli lasho ukuthi umuntu ubitwa kubakubo akahambe eveni langakubo. Uma kungukuthi uhulumeni lapha eNingizimu Afrika uyakuvumela lokho thina njengabahlali akukho esingakusho ngempela ngoba mhlawumbe kunesizathu esenza ukuthi azongcwatshela kulelizwe. Lona ngombono wembukeli iSABC ethe yetfeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Umqeqeshi wema-Springboks Rassie Erasmus ecinjini lakhe ufake nebadlali labangakase badlala kuleli qembu lesive. Ema-Springboks atawutfolana etulu nema-Barbarians ngemgcibelo eKapa. Lo mdlalo kutawuba wekucala kusizini yema-Springboks. Ilokho ema-Springboks noDiaga utawudlala kwekucala ngqa kuleli qembu lesive njengoba gcina nga-2023 siyakolisa utawuba ngakapteni waleli qembu leliqukethe nebadlali abayimfica labaphumelela indlebe yemhlaba nema-Springboks. Rassie Erasmus usukumqoka kufaka nebadlali abanesipiliyoni kude kungeduba madima kulo mdlalo. Nobody's when it's not going so well that we need those steady hands in between, and if you got a Barbarian team which will come to entertain, you know. Sometimes you need just a little bit control in the game. Vincent Chikuta lotawudlala kwekucala kuma-Springboks uthi uyalithokotela leli thuba. I have no doubt that there'll be a crowd and they'll be loud and it will be an atmosphere that will be hard to forget. And I think for me, it's trying to put that aside and actually focus on bring the best foot forward for my game this weekend, because it's as much as it isn't an official test, an opportunity for me at this level, and it's as close as a bite as I can get outside of that. So for me, it's everything. Erasmus usinana wemabhabharena nebungoti kepha batawudlala ngetinhlelo tabo. Nasivakashela timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli singakahambi kunasibusiso Mahlalela phansi embombela kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM asesive ukuthi yini umlaleli langayilinzela lamuhla ehlelweni. Sibu
phela singahlala bangasifonela. Hayi, nala ngabasifonela. Sibuda. Sibusiso lishonile mnakethu. Hayi, asixolise ngaloko mbukeli, kanti ke tingako talomuhla asibenze sibonane ngalesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Kusasa kunaboza kwethu besindebele, ungakhohlwa ukubukela telulimi lesixhosa lomuhla ebusuku makubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Busuku lobuhle ngwane. Asibuka kakhulu ke Rebecca Mbukele kanti ke asibukele simo selitulusi ngabe ke sime njani kusihlwa namuhla masibuka ke isithombe sethu ukhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula nobe ke limbonye ngemafu mabuya kakhulu kati entsholo ngakapa ngore lomuhle kanti ke likhombisa kubalela mabuya kakhulu kati ekhathini live ngore lomuhle kanti ke elangeni la kusasa khombisa ke kuba nemvula linemandla kakhulu mabuya kakhulu kati sifunza ke la iWestern Cape njengoba lapha ku 100% kanti ke letinye tifunza khombisa lapha kuye 60% ukhona ke nalomsingo moya lobanza ke lokhombisa ke ngena ekhathi 7 njengobona limbonye ngemafu ke kuletinye ndzawo kanti ke ngakusasa ngore lomuhle khona ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service lesikhombisa kuba ke nemoya lomatima mawubuka imfunza letsholo la Kapa ngolo lomuhle nalo kwenda ukuthi lwandle libe nekuthukuthela nemoya lomatima lokhombisa kuba khona ke elwandle ngolo lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso lesivela baka South African Weather Service sekuqubuka kwemlilo mawubuka imfunza letsholo la Kapa ikakhulu kati isifunza senyakatho Kapa ngolo lomuhle njengoba mawubuka Appington wehlele njalo nangale ke esifundeni iWestern Cape ngolo lomuhle khona lokho kuqubuka kwemlilo kuleto ndzawo leto kanti ke masibukela amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kati elangeni la kusasa masibuka ke isifunza eGauteng ku Pretoria Broncos Pride likhombisa ke kuphola ngaye ke la 21 kepha ke abanze ekseni ngale kubo Vereeniging ngaye ke la 1 njengoba lapha ku 19 lapha ke eJohannesburg kanti ke sifunza iLimpopo tindzawo letifana ke la nabo Musina lihle lapha ku 27 lifuthumele kuleto ndzawo letoko kanti ke kuphulukwane kumukopane lapha ku 24 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo ngale lomuhle kubheka sport mabuka lihle lapha kuye ke la 23 kanti ke sifunza impumalanga sikhombisa ke kubalila nasi sifunza kepha kuyabanza ke Carolina ekseni njengoba lapha ku -1 kanti ke mabuke Standerton lapha ku -2 kanti ke sikhukhuza likhombisa ke kufuthumala ngaye ke la 28 nobe ke 29 23 lapha ke embombela ngolelo muhle kanti ke sifunza kwaZulu Natal indzawo letifana nabo Mnambithi lapha ku 23 lipholile kuleto ndzawo letoke nangale ku Kokstad lipholile ngaye ke la 21 26 ePort Shepstone mabuka ku Richards Bay likhombisa ke kufuthumala ngaye ke la 28 kanti ke sifunza Eastern Cape indzawo letifana nabo Ncuba lapha ku 25 lipholile ke lapha eGqeberha nobe ilashisa ke eGqeberha ngaye ke la 30 nase East London kanti ke Mthatha lihleli lapha kuye ke la 26 kanti ke sifunza iWestern Cape indzawo letifana nabo Fred and Albo Glen Williams kuyabanza kuleto ndzawo letoke nangale bo Hermanus njengoba lapha ku 15 mabuka eCape Town lapha ku 14 ngolo muhle lifuthumele nobe ke lipholile Beaufort West ngaye ke la 24 kanti ke sifunza iNorthern Cape tindzawo letifana ke la nabo Springbok lapha kuye ke la 12 kanti kuyabanza ke nobe ke eCalvina nase Sutherland ngaye ke la 1 ekseni kanti ke DR lapha ku 21 lo show ukuthi kuyabe lipholile kuleto ndzawo letoke nakubo Kimberley mawubuka kuKurumani lapha kuye ke la 22 kanti ke sifunza iFree State ngolo lomuhle mabuka ndzawo letifana ke la nabo Harriet Dam ngolo lomuhle lapha kuye ke la 20 mabubo Vepna lapha kuye 1 kuyabanza ke Fixburg ngaye ke la -2 nase Bethlehem ngolo lomuhle kanti ke masithubeka sibukela ke la sifunza iNorthwest mabuka ke la ndzawo letifana ke la nabo Ottosdal lapha kuye ke la 20 kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 4 kanti ke mawuye eTaung lapha ku 6 FA nobe ke eFreiburg lapha kuye ke la 22 lo shothi lipholile kuleto ndzawo letoke mabuka ndzawo letifana nabo Tosca ufike ke kubo Mahikeng lapha kuye ke la 21 kanti ke mabuka ku Lichtenburg lapha kuye ke la 20 ngolo muhle angisho kusingako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle